clear tu te Sipai le vek ule zun ni kwa kan thleng le ta a Myanmaram kan cover po thali chuang anita a arei ta hle mai ma se kan clear lo thei lo bok sin hi tun tum po voin lam thil om dan tlang pui kan clear ho lenga kan cover man tak lo kha comment lama a thei thein in ron tui ni theu don nia voin zun ni kwa hian Myanmaram mun rang ranga kongan zo le hloma kongzo titu man om angai kan ti ang khan demonstration akal rengani ti fia takalan chuana pakhat ani vea anzo lo thei lo wani hi Kachin state khopui michina te phakan le khopui rang ranga chuan kanchin unaw te om tamna kalemeu khopuya sakai le mongyua mandalay makuilam sian lama rengun khopui township rang rang chimlam tanintari region lam thlengin aram da pin kongan zo le ni YMS sub headquarters champhai ven himna hnuaya Myanmar tangaral tlan Mizoram ron lut mi zathum chuang Myanmar lama an let le to nia soi ani SYMA champhai president F Lalrin mo na chuan Mizoram sahim na zonga tlan chia zauna thlak unaw Myanmar ma let le du ten him takaram rian kan hi YMA ina du awanga ven himna hnuaya kirtiran ni thu asoya heti lai hian ral tlan thon kirtu te zinga Myanmar tanga rui hlo phur le thin an om ti hriatani awang le hrithe darna konga fim khur thila ral tlan an ram lama let le te lo dong song tu ten ram ri an kan lo na turin ven him na an thok ti asoi bok SYMA champhai chuan hripui tho ni na leng me ka wanga ven him na tho konga ma ni du thua chet vel rem lo ti soin khorang rang te hri lakan him zel theinan zun ni som khian ral tlan let le du te tan ruwa manna an siama Myanmar lama let le du te chuan mani omna VLTF te hriat pui na ngein let le sen du ti asoi bok ral tlan let le tur champhai paltlang tur te chu chol khomuang lova ramri panhal turin an nge na zokho thar paltlang let phalani lo thu soin zingdar sari le tlaidar le inkara champhai police check gate in report turin an hriat tira police check gate atang hian SYMA champhai ven himna hnuaya ramri thlengin thla an ni don ani mani lama tang khan ton zang le phalam township lama COVID-19 hrikai an mutoa marlam ton zang lam phei chu an ngai tu om deuh bik ni ina langa heti la hian chin state chimlam paletwa khopuya po nimin zun ni riat khan COVID-19 hrikai mi pasari an movele ani hengan mu te hi paletwa township Myanmar le India ram ria om khomi te an nia damdoi ina anin entir nuwa mu te an ni hlom heti COVID-19 ina lu chil veta ti an hriat vele paletwa khopuya mi te po an fim khur hlea market le dor zong zong an khar ngal veka mai tuam na nen lo chuan tu man thil lei an oi to lo khomi puite soidan chuan dor le bazar zong zong hi nithum chung an khar phot don ani heng mi pasari te hi nimin lama an mu ania voin lama te sa chua chuan hei ai hian ataminarin om hle boka kan hreman talovani nimin pialam po khan zo khothar le Myanmar in rin na lama om ri khodara COVID-19 shikai anom thu hriat ani bok rikhodar khuwa hian nimin zun ni riat khan mi za le paruk COVID-19 test kit manga test an nia anjinga mi somni chu positive an ni ti chuan voin zun ni kwa khan midang somruk an test vele a anjinga som pakhat positive an ni le boka rikhodara COVID-19 hrikai an test thei china tanga an mu chwa zong zong chu somthum le pakhat an ni to ti na ni ramri lama omte kha in zain fim khur takinin lo om don nia Myanmaram state zinga re thei ber chin state a COVID-19 a leng ve tan chunia damdoi in tin hian oxygen hi an hniang nar don lo ti a chiang renga engpo ni se mitin te thei topin fim khur photila tuna an mu chhuwa ta covid free an lo kai kan ti te po kha an hrisel na thaveka ngai tu om an om lo ni in an soi hlomania CNF hi tunlai chukan soi ngai lem lova ha kha media tam tak chuan CNF anin rin reng to thule engemo hi an post hina
mase kanan uk sak du vakri lem hleilova thilom dan enin sipai le CNF te po hi anin kap nai to ne na langta nemen khan ha kha le than tlang in kara sipai terrorist zat chuang zet an om nia soyani a engwanga than tlang lampan ta nge mon ni ti chuan nimin tlai lam deuh khan than tlang atanga mar chak lam tlang tluan an ma ni na khwal hring tlang an ti mai tun ma a kan pi pu te hun la ya khol hring ho lo om na tlang tluan lampanin sipai somnga chuang an kal ti an hrele a chung sipai te chu a hnunga pol dangin an zui le bok voin jun ni ko chhun khan sipai za zet anom le boka heng ho hian chim thlang lam za nak tlang lam an pan ang nge mar phei lam van jang tlang lama an kalang ti ala hriat lo an tia heti lai hian ha kha media then khat chuan van jang tlang tluan lam an pan ni an soi bok van jang tlang tluan hi than tlang atanga Mizoram farkon lam kalna kong pui dungani helama triau luidung khoimolaya CNF ke ma om ni nan soi kha heng sipai te om dan en hian CNF sipai ka antum nai ni na langa helam tlang tluan hi en zuya ngai le deuh don ni na langta sipai council lam chuan NUG ming chiat na tur video toy te pakhat tukin khana ti chuaka MRTV a apuan tir hiala social media lama viral na sa hlebok chu video a chuan NUG in Health Department le Education Department he tata na aruat Dr. Zoe Suwan thuwa soilai ni om taka oma bek chunga enge om tia anan hon vele a zopral ngal vek thei thil kanda a chu wangin eituri mu chuan va e ngal ngot suang che damdoi thalo kanda omani o atilai video ni om taka omani he chanchin mang hian sipai council lam chuan aram chung mun tina bom puak le Buaina zong hi NUG noya om PDF te thil ti sual vekani antia NUG ti mol phona tur thatak ne na ngai thei ome video hi dot phua chop rem kho mani le ni lo ke ni 100 ran thiam thei mai chi chu ni chuang lova Myanmar om kanu naw te khanin lo mu dan comment lama han soi fia thei ula a thango tang Dr. Sa chuan he video thu soi hi engti kong ma in Dr. Zoe Suwa thu soi ni thailo atia anmani sipai council hovinan siam chop mai ani Myanmar TV te chu sipai terrorist lam chanchin dik lo le dot phua chop an chhuat thin na TV ani renga tu manan oi chuang lowang ti in VOA ne na soi hemi chungchanga hianama Dr. Zoe Suwe mo NUG lamine mo anni lam hi chuan thut suwa engma an la nei ri lovani rengun khopui san chong town si pathing pui dor pakhata voin jun ni kowa chhun lai vel khan boma puak le a mi pani in hliaman tuar nimin pok khan rengun khopui veng then khata bom puak ko om bok kha voina bom pu na khit san tu thing pui dor nei tu hi mi then khat chuan dala na ni an tia ma se ani chi em ti ro a soi thei mai chuang lo ani ome dagon mi uti chimlam police station an thlen mek ye cho anti chu voina achung thu rel sakania thiturati anita ani hi dalan ni lovin sipai lamtang ni a hriata piang dalan tina thathin nia pu ania atang na lutuk te poni mai theya hetiang hi Myanmar rama athleng fodon ne na langta thitura achung thu anan rel sakta mai ero hi chu apoi hle mai Paku region Kanyut Queen khopuya po nizan zun niriat zandar som pel vel khan boma puak boka bompuan hi rengun le mandale rel konga ania rel kong hi chenwala mi hring thi le hliamero an omlo hlovani rel passenger te po Kanyut Queen station an om taringot mai voin zun ni ko chhun khan mandale region patingchi township huam chunga indona thleng le nia soi ani boka police pani kem veng tu te niangai an thia civil lam hian ral thuam thanem tok takan lak sak ni in social media lama an soi thu mizima Burmese chuan atar langa thu chiang ani le ni lowero a soi thei mai ri bik lo kachin lam hi an la boi don chau ne na lang nimin pia lama te khan rason phur sipai motor enge mozat KIA lamin an lo kap to a Darkar khata voi ni thumvel chu anin kap teu zia anga ngai ani kan ti kha
nimina po sipai motor som paruk zet laiza khopui bula lajia jan khodaya an lo ka pani laiza khopui ne na in nai tak khaya bum muna reson wada thei ngei tumin sipai lampo in tanan la hlea motor kong puidung zong zonga sipai an duty khatta vek mai nei in helai vela thingtlang khuwa te chonan soya khaya buma sipai an chhop te reson an pek thei ngei ngei angai ani bera kachin news group in a soidan chuan sipai hi zanga la yan ni ati alobum kalna kong puidung om thingtlang khuwa khaya nalung lajayang dunghung loimok daka do phum yang khuwa te chuan sipayon om khat vek ne na soiboka do phung ya na om khala ya za somli le pani na te chuan tukendar sari vel khan motor som pathum mangin khaya bum lama resonant thiar le ti khomi te nan soi atibok hetia motor kong puidung thingtlang khuwa te sipayan tamtak em awang hian mi te chu hlawhchhuak ru takin anom le hloma engtika ngen in ka le don ti chawan thirani tong trai puyan ngai hle ni hi KNU lampo sipai terrorist lamin bei antum vezel boka sipai terrorist te chu tan tong township lamatangin kong laka zan khat riak hialin loiko lam an pan ti hriatani a tension state chimlam sanai pado lamatangin loiko lam pan anom boka heng mi te hitukin khan loiko lam panin an liam ta ani heng te chau nilovin sipai dang zathum vel chundar khatvel khan loiko lam panin an liam le boka athen ke in an kala athen motorin an kal boka hetia sipayan in thiar kwal chung vel hian karen state lama chuan telenor signal an titop le vek bok ni in karen media pakhat ponglong media chuan soi even in human right commissioner atana arwat Thomas Andrews chuan kaya state din mun soin mani in lum chua sana mun him lamaral tlan hi mi noi chuang te me an tling to ani ti asoya an nun na ta na thil thalo takan to kang ti hlo thonom leni ati KNU te KIA te le nam sipai te tan hian thanem ngai taka tong trai pui angai don ani hi kan video masa kan soi China le ASEAN hroi tu te meeting kan ti kha khata khan Chinese foreign minister Wang Yi thu soi claim kan soya khaba ka khan Myanmar chungchang a soina poimo tak alo om cheu Myanmar in tu na thil ton mek hian China sum don na a ngongani atia a om zia ber chu Myanmar le China hi anin kung kai thu khle ti na ni thilom dan han thlir hian Myanmar mi puite hian China an huat na hi a sau sang chhozel don ni na lam an meeting a khan minong hlai na chia hlo wana mong ruin chu China in an som ve kher poka tin China hian minong hlai hi Myanmar leader tin a lo ko kher boka hetia ko da na hian NUG lam an lom lo khop maya NUG lamatanga foreign minister dozin ma ong chuan open letter athon hialani dozin ma ong chuan even le ILO lampoina sipai council chu an pom lo laya ASEAN in lo som le minong hlain tepo leader anga in soi hi Myanmar mi puite ngai dana ni lo hrim Myanmar mi te hian an pom thei lo hrim ani ati heiba ka Myanmar chung thu le China sum do na inzom tlat anga asoi po warning aziak tel ngal boka minong hlain an thlop hi ram chung himna ti der thong tu ani ti soin nakina Myanmar ram chunga sum don na an kalpui zel dan tura har satna na sa zok asiam sak zokang ati hial bok voinjun ni kwa khan Australia le Japan foreign minister te anin kom vele boka anni po hian sipai council thil ti dan ten om tak chu top san to turin le mitinin zalen taka mani du thu an soi thaina dan za sak tura an du thu te chan thatak om chuang der silova Myanmar tak zong chuatir vek tura an du thu te an soya Myanmar ram chungchang an du dan thu chwa in trom an siam vele ni Japan ram hian Olympic Games a thleng dona heti lai hian Japan mi puite ro chuan Olympic ayan Myanmar ram a fir feka chetna ommek hiti top apoimo zok ti in voin po khan Myanmar ram tan kongan zo na sa vele hle pok Olympic ti vel mai ai hian Myanmar ram a remna le muan na alo om le a mi puin zalen na dikta kan nei le theina na ma la zok turin an prime minister an ngia tani
President Joe Biden an Indo-Pacific area a diplomat lam thil tituata na aruat Campbell apoin Myanmar chungchang soin an din mun a hlau thon om thu le tun aya chhezok din mun hlau om taka an din zel thei thu a soibok kan soitak Thomas Andrews po khan karen lam din mun chau nilovin Myanmar pum huapa an din mun a Twitter account na tar langin hetiang hian atia thu nei na pong lak tu Sipai Council ten an mu apiang that mai zel khopa an nuna rona wangin Myanmar mi puite a hian eile bara har satna le natna hrileng mek indo na awanga mi tam tak nun na hlau zel tur nen hlau om na sat takina tuam vela wangin ram tin te hian arang thayang bera ma kan lak angai tak zetani alo ti ve boka khwalavar chia lovani hi ole INP Mizo channel clear tu ten in lo beng war phale ngei kan bei sei kan channel min hlut saka min clear sak zel turin kan som ngal boka chiu kan lo me